Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama. Isang paniniwala. Sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Bright FM. Friends tayo. Sa 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM Friends tayo. No karinta pamanatsu ing amano ning Ginoo yang kayanta betamo. Ibus ni na langeni ring kaya katamong Biblia at niyabe-yabe tamong mamasa, makiramdam at manigaral keniking programang Usapang Biblia. Hello, good afternoon po karing sabla and good afternoon and may apagat panapon po karing kay katamong talapakiramdam at karin mo na pong kay katamong Manalde king Facebook ne po. Ini po ing programa ning radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Anong nuka rin makapakiramdam tamo tungkol king amano ning Ginoo at talakayan, pisabyan ding miyayaliwang topic at tema king pamagaral tungkol king Biblia. Yapin po iniing Usapang Biblia niya po. Welcome po king kakatamong programa at yako po iyamong Jess Layog kaya ko po din ka na po masangasipag a co-host niya po i-Brother Charles Quiason at i-Brother Boyet Celso Mamukod niya po. Abayin niyo kaya po kilubning meto nga oras sa pamakiramdam, talakayan at kwentuhan. Maya pagat panapon po karing kakaluguran tamong avid listeners at avid viewers king Facebook Live at pasibayo po miyabe-yabe tamo po king pamagaral at pamigunam king amano ning Ginoo anya po i-ready tanala po ring kakatamong Bible at abayan niyo kaya po i-Charles po ini. Maya pa oras po kaya kayo at minsan po at yun na kaya naman po keni bangkanita po makiramdam magaral akalupa yun naman po at apigo naman tayo ingamano ni nga pong Ginoo. Maya po oras po ulit. Okay, so good afternoon ulit Brother Charles and Brother Boyet. Sarado tamang yan kasi 80 tana. Yes, It is episode our 80. 80th episode, Episode Kinkakatamong 80 season natin. 4, Kinkakatamong programang Usapang Biblia. And the yesterday was the feast of San San Lorenzo Ruiz. At balita ko, ating masanting milyari, king parokya ng Brother Boyet, yes. Brother Charles. Actually mong ita pong gagaan nga ita may gumpisa kaya kita itang pista Ay ba naman? Pista sanayon mo. Teterak-terak na yan. Opo, ita pong teterak mo pong kayo makain. Ang kay mong kaya miya po ita mong sindumiya pa mo rin ita nung kay na ano po itang giwami po nganyang ikang kay katapas. So masaya matulala rin kay. Okay, I'll bank kitang Katekista video. tamo ka rin. Itong pinost Yeah. yung Facebook. Ano Kay pa kami, anak kasi ta. galing tumerak. Pilipiniano, ang papangkay barong. Abi miya, inke kaming kura paroko. Yeah, po Maymay. Hello, po Maymay. Biya Opo. sentera. At syempre, dinantalang may po oras din kay katamong katekista. Yeah. Mabiluga, Bikari, tampong Mabiluga Archdiocese Yes. po.
and buong Pilipinas. Uling San Lorenzo Ruiz, siya ing patron dareng katekista. Okay. Porang laiko tangon naman mang. Yes, oo. So tuloy-tuloy na ni Brother Charles. Apo mong pangabagya po, basan tayo ing metong at chapter, iba't po king banal a kasulatan at syuta pamurin, king ebanghelyo na pong San Lucas, asukat tamong pakiramdaman. At king kaduang daken ing kakatamong programa, isundo tayo pong pisabyan ing discussion patungkol po ketang makatalagang chapter, kaniti pong gatpanapon, kaugnening pamagaral tamo king Biblia. Alright, so kay iba't tayo pong pekiramdaman ing meto nga chapter, iba't po king makatutok a libro ne po, iba't king banal a kasulatan, namnaman tayo po iti at pigo naman, king kay kayo pong lugar, nuno ka rin kayo man po ngeni, king bale, king opisina, o king dalan, o kabang at syuko po king sakyan at magbiyahin ne po kay bat, atin ke pong kutang makabasi, king may basang kapitulo, at syempre, agatanda ko pong makyabe, makibat kareti. Malyari kayo pong mag-text kay kami, karing makatuking text line numbers, kaya pong Globe 0915-954-1303, kaya pong Smart 0918-351-8282, at kimpong Sun Cellular 0942-357-4268. Pwede kayo rin pong mag-share, karing kayo pong greetings, comments o mensahe nung ating kayo pong buring ikutang o buring topika isuggest kaugnening Biblia, aburiyo pong pisabyan tamo, karen pong numerong aren, binanggit na pong among. Makanyan mo naman pong maka-live ke po king Facebook, malyari kayo pong manalbe at akit ya po ing live video king page tamo, inya paki-like, i-follow at i-share ya po ing Archdiocese of San Fernando radio station 91.9 Bright FM. At karing manalbe na po, paki-share ye po ing kakatamong Facebook live streaming. At maka-live tamo mo rin po kem page na po ning parokya ng among Santa Catalina yes, de Alexandria. St. Catherine of Alexandria Parish Porac Church na po. At kaya pong page tamo king radyo, akit sula naman po ka rin din kaya katamong mga labasang episodes nung buriyo la pong balikan. Pakibanggit yun na yarin po ing kaya kayong parokyang kabibilangan, ban kanita, dinan taya naman pong maya pa oras ing kaya kayo pong parokya. At syempre magsilbiya rin pong i-follow ing katamong Twitter account, ing katamong pong username, yapin po ing at radio_ASF, o kaya naman po, paintunan niya mo po ing DWBL 91.9 Bright FM, at ing katamo pong Instagram account, ing katamo pong username, yapin po ing at ASF Radios. Para po ka ring bisang pa-advertise king radyo tamo, you may send your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or contact 0949-609-5478. At karen naman pong bisang mag-donate para king radyo ning Archdiocese tamo, malyari yo pong ipadala karen ni pong donation platforms, maka-flash po king screen at makatalaking description ning live video kareng manalbe po online, then naman pong makiramdam karing radyo, damdaman yo po karing kakatamong radio plugs ding donation platforms. Dakal pong salamat at ipamalita taya rin, karing aliwa pang tawo, ayatin tamo pong radyo at atim pong usapang Biblia, makasawop king kakatamong biekasal pantayanan, ban kanita po lalula pang dakal ding kakatamong kakaluguran. Alright, at ngayon po isa dyan yun kaya kayong sarili, pakiramdaman tayo po ing mabasang chapter, kinggat panaponinin na po ing chapter 15, iba't king ebanghelyo ng San Lucas. At nung atin kayo pong Biblia, king kaya kayo pong siping na po, king kaya kayong pibale-bale, pwede na pong kwanan at ibuklat, ban makatalokki ko pong masalese, karing kaya katamong pamamasa. Pakiramdaman tayo po ing Luke chapter 15. Lucas Kapitulo 15. Kanitang misan, dinapit la kang Jesus ding dakal at alapan nyingil buwis at makasalanan ban makirandam. Mibubulungan la ding pariseyo at ding talaturuning kautusan. Ngar, makisalamuhaya ing taong iti at makisulo karing makasalanan. inya sinabi ng Jesus karela iting talimaga. Ono mong ing metong kaya kayo at inyang dinala na tupa at may bating ing metong kareti. Nano ing daptana. Lakwa nala ding siya mapulot siyam king pastulan
at panintunane ing mewala hanggang ene akit. At nung akit na ne, masayaning pusanan karing pagona at iyuline. Kaybat kumbira na langan ding kakalugurana at kasiping bale, sabyana karela, matula kong tutuuling ikit ke ing tupa kong mebating. Munta kayo Kenny, magsaya tamo. Sasabyan ko kaya kayo, king makanyan mo namang ni kamay gita kasayahan, karing banwa, uli na ning makasalanan na sisisi at ginulot king kasalanan na, kesa karing siya mapulot siyam, abanalay kailangang sumisi. Onong ing meto nga babae nga tingapulong sa laping pilak, kay batingan niyang metong kareti. Naning daptana, sindiyang sulu, palisane ing bale, at panintunaning masalese hanggang ene akit. Nung akit na neiti, pumbira na lading kakaluguran at kasiping bale, sabyana karela, matula akong tutu, uling ikit ke ing may wala akong salaping pilak. Munta kayo Kenny, magsaya tamo. Sasabyan ko kaya kayo, king makanyan mo namang mi kakasayahan karing anghel na ning Diyos, uli na ning makasalanan, asisisi at paing gulot king kasalanan. Nga na pang Jesus. Ating meto nga taong at tingadwang anak alalaki, nga na ning bungso, tatang, igbiya mo na kanako ing mana ko. Pinitna na ning tata, ing bandi na karing adwa ng anak. Kay ba't ning mapila na yaldo, pisali na ning bungso ing mana na, at mintayak ing marayong bansa. Darala nala ding sablang ayablina, karina la ginastos ding pera na, kay ngayustong pamibiyebye. Inya nga gastos na langan ding pera na, mi kamaragula danap king bansang ita, at may lipit yang emunano. Inya may kipagobraya king meto nga taong mabandi king bansang ita. Pe papuntane niti king baryo, ban manese babi. Burinang pakabsyan ing sarili na, agyang karing bungang tanaman, akakanandaring babi. O nga lang ninye kaya. Inya nga pisip-isip na ing kabilyana, nga nang may kabalak. Karakal na ipustatang ko, at sawa-sawa lang pamangan. Kabang ako, mamamate ko king danop keti. Magbalik ko kang tatang ko at sabihan ko, Tatang, may kasala ko king Diyos at keka. Na ako karapat dapat mayawis pang anak mo. Ibilang mo na ako mong metong karingipos mo. Inya tinalakadya at migbalik kan tatang na. Marayuya pa, ikit na ning tata na, at tutuyang melunos. Inya may mulay yang sinalubong kayo, kinawil ni at penuma. Nga na ning anak, Tatang, may kasala ko king Diyos at keka, na ako karapat dapat mayaws pang anak mo. O neng sinabi ng tata na karingipos na, mamalagwa kayo, dalayay kening masanting diling imalan, at ipasulod ye kayo, pasuluran niyang singsing at sandalyas, kuwanan niyang pataban na biserong baka at patenye, mangan tamot magsaya, huling ing anakong iti metene, o neng sinubli ang mebye, may bating ya, o neng may yakit yang pasibayo, at may gumpisalang migsaya. At yu kanita king marangle ing anak kapangani, inyang pauliya, at malapit na king bale, may karamdam yang tigtigan at terakan. Hinaus na ing metong karingipos at kitnane. Nano ing malilyari keti, pekibat na ningipos, di natangya po ing kapatad yu, pe papaten ng tatang yu ing biserong bakang pataban, uling ing kapatad yu, may balik yang mabye at alang sakit. Mimwaing pangane at bisang lungob, inyalinwal yung tata at inarune. Oneng sinabi na, siwan da kayo kilubding da kalabanwa, at kapilan man era kayo pepasuka lalub. Agyang misan mo, eyok dininan biserong kambing, bang pagtawan ko lading kanakong kakaluguran. Ngayon mong di natanging anak yung yan, amin nyiraking kaya kayong pibadyan, karing babaeng magtindak ing katawan da, pepapateye pa, ing biserong bakang pataban. Nga naning tata, anako, kapilan man kaya bera ka, at kekaing sablang bandi ko. Sukat tamong magsaya, tumula, huling ining kapatad mo, metene. Makanyan man sinubli ang mebye, may bating iya, at may yakit iya. King mapilan pong penandit, pigunaman tayo po itang kakatamong dimdam at chapter 15 ibat King Ebanghelyo ng San Lucas.
Okay, so susundo tayo po yung kakatamong programang Usapang Biblia. Welcome po king first part ne po. At medyo makuyadya mo ni Brother Boyet and Brother Charles yung kakatamong dimdam chapter iba't king ebanghelyo ng San Lucas at aga nakakining buong chapter ay ni nung ako magkamali o iniing mebasang gospel kanitang mga 24th Sunday in ordinary time, no? That was mga 2 Sundays ago, ne? September 12 yata. Right, yes. So this is actually the long version, ne? Kimbuong chapter ay ni, it covers how many parables? 3. At parables. At rin niretang talimhaga tungkol ka rin mawawala, no? The parable of the lost sheep, the lost coin, and the lost son. So, balam pala mo ang Kaila Kaila, 3-in-1 la po ni Among. Wala mong kape. Yes, Among, ne Kaila. 3 kay parables in 1 chapter at ating lapong pami para pareho tungkol lapo keng kay mong temang mawawala. Yes. At nung atatandanan nyo, nung balikan tayo, itang chapter 14, verse 25, ne? Makasabi ka rin na may lalo karakal ding taong tinuki kang Jesus, no? And, Jesus strongly challenged them to become real disciples, no? Aliway tang makituki-tuki mo, ing tunay disipulo, eya mo anggang mo muna, tapatya, angga king katatolyan, no? Alaga diyang manyadsad nga rapin. That means po mong biyasa yang magsakripisyo. Committed ya king pamanukina agyang mibili yaman king masakit a sitwasyon. Yes, Brother Charles, ne? And it seems na rening taong tutuking areni, sinduda pa rin yung pamakiramdamdak kang Jesus, no? King pamanaran ng Jesus. Lupa lang yala pameko, ne? O ining pagkakataon na sabihan nung Jesus karing makiramdam kaya dating atlong tuki-tuking parables, no? At naning dahilan, at akwento no reting atlong talimhagang areni, no? Karela. Actually, Jesus told these 3 parables bilang tugon o response ketang accusation da kaya ding pariseyo na makisalamuhaya at makisulu Jesus karing makasalanan, no? Dening religious leader sa Reni, malino karela na sukat lang pikawani, no? Ing makasalanan ka ring ali makasalanan. Nung malinis ka, pwedeng makiabe at makisamot ka ring malinis, no? At uling akagit de Jesus, makisalamuhaya ka ring talapan yung ilbuis at ka ring publikano ka ring makasalanan, isipanan din gening maturay Jesus, no? Nung makiabe Jesus karening makasalanan, antiya namang walang pamyaliwa karela ni Brother Charles, ne? And it goes to show na makasalanan niya naman ni Jesus, no? But of course, baluta mo na makanyan, uling alayang kasalanan ni Jesus. Mong, kay naman At saka naman mo na Kaila, automatic po na once na may kabi ka kareng makasalanan, miyawa na ka naman karela mo. Kaya pong karelang makasalanan da naman. Right. At saka Jesus po mong nung pakyabayan no po rening makasalanan, ing purpose na naman po, yapin itang sopa na lang itulid ing biera. Sopa na lang maging mayap at ibalik loob king Diyos. And sabi na pin Jesus nung atatandaan niya, Brother Charles and Brother Boyet, ne? Sabi na, those who are well nga, do not need a physician, no? But the sick do. And I did not come to call the righteous, but sinners, no? So, umpisan tayo, Brother Charles, ketang mumunang talimhaga, ne? Sano ito? It is the parable of the lost sheep. Now, speaking of tupa, Brother Charles and Brother Boyet, no? Maniwala kayo, ne? First time kung manakit itong tupa, inyang linob ko seminaryo, kahit king Mother of Good Counsel Seminary, ne? At yun pareta mo. Ala, dalu. Detang sesen ng Monsignor Serrano Reta, ne? At may gumpisa lang mga taking advaw at lodeta, kaya ba't miracle no miracle, ne? Kaya kakit mo la, libot-libot la, maglakad la king vicinity na ning seminaryo, ne? Karin lamo po mong durot-durot kanita ne po Yes, king seminaryo. Kasanting da po sigurong akakit mong potang abeya-bela, metong lapong kawan. Atin mo rin po sigurong malilili at mawawala ne mo. Yatin mo rin, no? Lalo na rin ang biserang tupa, ne? Pero po tang mengyak ng biserang tupa at adamdaman niya ning iman na abapuntalane, ne? Kareng seryosong mamastol tupa,
natural mo na po tang ating mawawalang tupa, siguradong panintunan no? Bibilangan daw kasi ring tupa at nung may kulang la, syempre panintunan deing mawawala. Now, in the case of the first parable, palpanindimdam tamo din ketang chapter 15 atin yang 100 at tupa, no? It so happened na mawawala yung metong, no? So in kanung gawan na ning pastul, lakwano ring siyam, apulot siyam, lening 99, panyamong panintunan ing metong. Burin na pong kayo sabihan mong, willing no pong lakwan detang, dakal just to look for the one lost. Itayano po ring 99. Yeah. Well, I would like to believe na ang gyang likwano retang 99 para boyet. Boring sabihan na peboren na la. Dating dakalapan samantalang likwana just to look for the lost one. Na? So bilang meto nga pastul, siguro naman, bayo nagawan ning mamastuling panintunan itang meto nga mawawala, siguraduan na pa mo na actually masalese kabi or secure la retang lakwa ng 99, no? The safety of the 99 is already assumed, numbaga, no? So nung lawenta mo, ing punto niting talimhaga, well, alin naman itang iwalang bahala mo laretang 99, no? But the point of the parable, yapin itang joy, itang tula, the exaggerated joy, potang akit me ingke kang panintunan, di ba? Then panamang tupa, no? Nung panigaralan mo behavior, Brother Charles, ne? Patseng medilila ren, no? Magkasakit ng panintunan ing penibatanda, no? And the lost sheep will not save himself, no? Inya kanya po lulub ing importanteng role na ning mamastol. Ing palagi yang makabante, karela at manyese. Nemong. Yes. Inya nung egawang aksyon, no? Ing mamastul, malaos mawala, no? At alida ni akit ining tupa. So makainya naman ni nga pong Ginoo kay katamo, no? He actively seeks out the lost, no? Mas panintunan niya ning Diyos ing mawawala, no? Ding makasalanan. Kaya aking panintunan ring makasalanan ing nga pong Ginoo, no? Just imagine, itang sobrang tula ning Diyos po tang may balik yang pasibayo, kaya ing makasalanan. Yako rin po mong sigurado mo, matula ko rin po tang akit ke, ing paintunan ko, lalo na nung maulagaya ka ko ing bagay ita. So, ing emphasis da po rening parables is on rejoicing, on the joy of finding the lost. At oy ni po ing alakaretang pariseo at eskribas, ela po masaya at ela po matula, neng ding atalapan yung ilbuwis at makasalanan, lalapit la po kang Jesus. Yes, sabi napin na may gita kasayahan ka rin ba no? Uli na ning makasalanan na sisisi at ginulot king kasalanan na kesa kareng siya mapulot siya mabanal kailangang sumisi, ne? Katulaning banwa, no? Every time na atin tamong asusopa na tao na magsisi at magbalik loob king nga pong Ginoo, di ba? So ining kadwang talibhaga, Brother Charles and Brother Boyet, ne, tungkol yan naman king mawawala, no? Itang babaeng kay batingan meto nga sa laping pilak. May kad pilan lareta, Brother Boyet, mga pilan lang sa laping pilak dito, apulo, no? May kad apulo la din sa laping pilak, pero ing metong kareti, may bating ya. Anya nung ita pong kayo pastol mong, interesado yo po kitang metong apanin tunan na pong kayo tupa out of 100. Kini naman mong ing babae naman po kaya. Interesado naman po kitang metong out of 10 silver coins. So bali talagang determinado yo po ining babae na akit ni ining sa laping pila kayo. Wapin po Brother Boyet, menyendiya pong sulu at pelisane ing bale at inalugad nilinis ne po ing buong bale. Po peto gutanggat aline ikit. And I think oy ni mo naman po ing mission na ning Santa Iglesia ing panintunan at all cost ding mawawala. We search for the lost souls. And look at the reaction ninyang ikit na yung paintunanan Brother Charles and Brother Boyet, no? Kinumbirano rin kakaluguran na at agkat na lang magsaya, di ba? So magsadya lang party, no? So magkano ya kaya ulagay tang meto nga sa laping pila kay tan, Pota kulang laparatang 10 silver coins.
areta, ketang ginastos na ketang si Janang tao, kaya party, ne? But of course, that is not the point, no? Ing punto, patseng mawulagaya kaya ing meto nga bage, may apagpalit, no? Ing importante, may balik ya kaya ka. So, alayang katumbas, aliwang bage. Baling gumastos kang marakul, muasalitang sobrang tula, uling ikit meng pasibayo, di ba? So, in the same way, God is also happy when sinners repent, no? Kabaligtaran naman, king papakit daretang religious leaders, da kanita, towards sinners. Mong pututan tayo pa mo po king daking ayan, ing kaya katamo pong kwentuhan at medyo bitinan tala pa mo pong bagya. Balo ko po manaya no rin kaya katamong suki, din kaya katamo pong viewers and listeners, karen pong kutang ibyeta mo karela, ban umedang pakibatan. O reni po rin kutang yeni, number 1, agpangketang talimhaga tungkol ketang tupang mebating, pilan lakano, reng tupang lakwana ning mamastul, banya mong panintunan, itang metong amawawalang tupa. Agpangketang talimhaga tungkol ketang tupang mebating, pilan lakano reng tupang lakwana ning mamastul, banya mong panintunan, itang metong amawawalang tupa. Number 2, nino itang mimwa, inyang abalita ng pigtawan ng tatang na ing kayang bunsong anak, inyang mibalik yang pasibayo at pepapatene pa ing biserong bakang pataban. Nino itang mimwa inyang abalita ng pigtawan ng tatang na ing kayang bunsong anak, inyang mibalik yang pasibayo at pepapatene pa ing biserong bakang pataban. At malyariyo pong ipadala din kaya kayong pakibat kareni pong text line numbers. Malyariyo pong i-text King Globe 0915-954-1303. King Smart po 0918-351-8282 at karing Sun Cellular 0942-357-4268. At syempre po deng manalbe naman po online keta pong comment section po malyariye pong ibili ka rin kaya kayo pong pakibat o mensahe at pakishare yun niya rin po in Facebook live stream. I-type ya mo po in kaya kayong pakibat, kayabe po in kaya kayong lagyo at address o in kaya kayong parokya, ban ma-recognize ko po. Okay, so king kakatamo pong pamagbalik, umpisan tayo pong, isundo tayo pong pisabihan ining kakatamong tatalakayan na chapter na po, iba't king Ebanghelyo ng San Lucas, ining chapter 15 na po. At pero bayo tayo po isundo, pakiramdaman tala pa mo po ding mapila na paganaka ating kantang Amazing Grace by John Newton. Eko po, mama ko, may balik ka pa po ing usapang Biblia. Ing radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, paganakana ka ring sabla, ay kadwa ng aldo ning bulan ning Oktubre, yapi ning piyesta ring banal a anghel at alayingat. Anyawaran tamo ing kasaupan daring banal a anghel, kapamilatanan niting panalangin. King lagyuning igpa, amponing anak, amponing banal a Espiritu. Amen. Anghel ning Diyos at tatanod kako, ampat ako pauli ning lugod ning Diyos, at di ko lalam ning kaingatan mo, aslagan mong kaisipan ko, panlualo mo ko, panibalan mo ko, at ituntun king mayap. Amen. King lagyuning igpa, amponing anak, amponing banal a Espiritu. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found, was blind
grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Magbalikya po ing usapang Biblia at makiramdam kayo pamurin po kay King Radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM at dimdam tayo po ing daken na ning kantang Amazing Grace by John Newton. At syuta na po kening kadwang daken ning kakatamong programa nung nuka rin isundo tayo pong pisabyan ini pong chapter 15 ning Ebanghelyo na pong San Lucas. At pasibayo po nung bisa ko pong mangutang, mamyeng comments o greetings. Makibat po karetang questions tamo o kaya naman mag-suggest topic. Kaburiyo pong pisabyan tamo. Malyari ko pong mag-text kaya kami. Kareni pong Globe 0915-954-1303. Karing Smart po 0918-351-8282. At kareni naman pong Sun Cellular 0942-357-4268. At kareta pong Manal Be online, keta pong comment section, magyari kayo pong magbili pong mensahe ka rin at pakishare yun yan naman po in Facebook live streaming. At kaya be na pong Brother Boyet, babyemiya pong pasibayo kaya kayo among Jess Layog. Okay, so welcome back po king kakatamong programa ne po. Second part ng kakatamong programang Usapang Biblia. At taga nakako Brother Charles, Brother Boyet, today is also the feast day of Archangels, no? Then ning Atlu, Dino rin kasi? Michael, Gabriel, and Raphael. Yes, okay. So sundo tayo po ining tatalakayan tamong chapter ibat king Ebanghelyo ng San Lucas ne po. At kalupaning abanggit tamo deti at lulang misunod-sunod na talimhaga, no? And they have a common theme, no? Tungkol lakareng mawawala, no? Detang minunang adwang parables asabitan na nandin sa Reni, the parable of the lost sheep and the parable of the lost coin, no? At king mumunang dakin ng kakatamong programa nandin, this time ining kwento tungkol ketang lost son naman, no? O kilalayarin ketang ausdang the parable of the prodigal son. Okay? Yan naman yung tutukan tamong yan, no? For this second part ng kakatamong programa. And this is one of the well-known parables of Jesus, no? And certainly, it teaches us life lessons, no, in our Christian journey. Paborito kaya naman po among kareng parables ng Jesus ini. At kumpara po karetang minunang adwang talimhaga among peka makabaya po ining kwentong ini tungkol king prodigal son. Yes. Among, naano pong buri ng sabing word, prodigal? Well, imburi na sabihan ning prodigal nung yak magkamali, Brother Boyet, itang, may glustay sobra, irresponsible spending of money or resources, alang pakundangan, pamaglustay, no? Minyay ang pera, king alang katuturan na bagay, no? King Tagalog, ingaws the king prodigal is alibugha, alibughang anak, no? So, ini kasing bunsong anak, king kwento o parable, may mamaglustay ya karetang kimwanang mana kang tatang na. So balik yan mo na may ginta mo pong kay mong kirprin niya po ne. So pablasang kay po mong marakalya ikwa sigurong kay manay ni gastos kini, gastos ka rin inggewanan. Bala mo ala na pong bukas kaya. Tayo ka, Brother Boy, tala kayang mana. Yung mapakimwanin kaya kang i-share mo kay kami na. Kumana kang Lord. Basta makapanaya kami yung Brother Charles Kenny, just in case. Testamento. At nung lawin tayo, ining kwentong ini, majority of it, makapatungkol ya ketang bunsong anak. No? Akinang waking kayang mana, kang tatang na, while his father is still alive. No? Pero makanyan man, itang pangani anak, importante yan naman kaya ni Brother Charles and Brother Boyet, in kayang character at the end of the parable.
Among, iya po kaya naman kani may nandaman kanita itang kay father na inyang ining kayang bunsong anak ni request na baligi itang kayang kay na itang kayang parte na po nang buri na pong akwa itang kayang kay mana na isipon ko po kasi mong kay mong kani mabiyaya pa ing kayang kay tatang na buri na nang ang kaminan o kay kunantang kayang mani na mana na o kay na Yeah. daki na po May makanya malagwayan eh. may malagwaya mabiyaya pa itatang mo. Yes, kanitang panahon na ito, Brother Boyet, pwede lang makuha yung mana from the Father either before or after His death. Ne? Pero madalas, mataya pa mo yung tatang. No? Nung baga minya diyang special request kanining bunsong anak, uling ating niyang masanting balak. No? He is motivated by foolishness and greed. No? Tang kasakiman. So, ing tatang naman, pigbigyan and he freely distributed the wealth between his two sons. So, may kuya ning bunsong anak at migpakalawot-lawot siya, may ginyang independent at karin ilustay no ring pibanjana at kwalta king emasanting bisyo no migpakasasaya at migpakasaya. Alub na namo po siguro ning bunsong anak mong ing mipalawot yakan tatang na ban agawa na ing buri ng gawan at alang mamawal kaya. He no longer wanted to be subjected under his father's authority. Nambaga king pangakawani ng kantatang na migwalayan migwalaya inya may walaya no. So pinili na ing magpakalawot-lawot, pinili na ing biya masigla, ing biya magulo, pinili na itang biya dewa kan at kasalanan, no? So, winaldas na ing mana na, kingalang katuturan na bagay. Mong, bali ni kay para po ka na ako, kay ne, okay mo po sana itang gawan mo na ika, dumayo ka king aluwang kay lugar at maging independent. Pero dapat responsable ka. Balo mo nung kay mong makanano mong i-manage din kaya kang pera at pibandyan mo. Pero kani po mong impong kay mong ang nakakay bunso kani lupang aliya po responsable. He is not ready to kay mong manage his inheritance. Brother Boyet, balo ko, Brother Charles, biyasi ang talantera niya. Kuripot kuping gano'n yan. Anya mo, iguto na hindi po tangatid lang pong kaya ka na ako. Binyang pagis. Lawang da paanong expire, no? Nag-expire na king sobrang sikap. Yes, oo. Totoo yan, Brother Boyet. Potang ema balong telan masalese or i-manage din kaya kang kwalto o pibansyan mo, aba datang yung panahon, manap-nap la rin, no? Magisan la. So, syempre, potangatin ka pang gagastusan, ati ka pang pera, okay ka mo mag-enjoy ka pang todo. Mo isipan ing magkasakit ka. Kaso, dintang itang oras, king kwento, dintang itang oras gisan la reti uling, dintang ing maragul famine, no? Ketang lugar ita, nung nuyaminta. So, may kang maragul danop, ketang bansang pintalana, may lipit siya naman, ining taong ini, may lipit siya. So, bali, mi ka maragul kay punyang kay ka rin, resist punya mang. Pero mong, sorry na mo po kaya, biyasang miktipid at ni lustay na itang kayang mana na king alang kwentang-kwentang bagay. Yes. And inyang mira siya king masakit na sitwasyon, katang masakit na sitwasyon na ita, may nga pilitan niyang manintun pangabiyayan, no? So tinis na yung obra king neto nga taong mabandi king bansang ita at menyeseyang babi, no? And imagine, pamanyese pang babi in kesadlakana, no? It is a work that was, unacceptable and offensive, lalo na kareng Hudyo uling, ding babi, baluta mo, they are considered as unclean, no? King lalam ning karelang batas. Nung wari sa mong ikmul na po in kayang pride po ala pong choice. In order to survive, kailangan na pong gawan nita, otherwise talagang mateya po king dano. At tuloy na ning dinasa ng masakit sitwasyon na yan, pauli ning sakit ning kabilyan na Brother Charles, aba may nga paisip yan, no? At may kabalak
At aisip na, mibalik ya kang tatang na, Brother Boy, at least ka rin, no? Ding ipus, elaman daranop, ne? Pero nung muntaya man at mibalik ka rin, not anymore as his son, no? Noon metong namu kareng ipus na, no? So, sabi napin, magbalik ko kang tatang ko at sabihan ko, mi kasala ko king Diyos at keka nga na. So, he realized, no? He realized his misery in kayang pamagkamali, his mistakes. Pota po ka nung mawawala ka mong, ingmumuna mong gawan, aminan mong mawawala ka. Hanggat emo tanggapan ning malilili ka, ka makapagbalik king ustong dalan. Yes. At yan yung realization na, no? Yung realization na ning bunsong anak. Actually, kinabisado na naman ning sabyanan, kang tatang na. Minemorize na yun, tinractice na siguro paulit-ulit, no? Yung sasabihan na, ako karapat dapat payawos pang anak mo, no? You see, he showed his complete sense of unworthiness, no? At pamipasyag din kayang kasalanan. Ang yang alina na ituring anting anak no ni anting metong ng alipan, no? So inamin na king sarili na king may nga lulu ne, may mamamagkasakit na king biye, no? So bali mong peka baba na ne po ing kayang sarili na nemong. Bali palagi ako po isipan na rin ining po ngang kaya ngayon mong anak ni mong uli na ning dagula kasalanan kan tatang na pota isipan na mong enane po ag yung tanggapan tatang na inyang anya ag yung ituring niya mong metong kareng alipan. And he seems to show, a complete change of thinking, Brother Boyat, no? Aliya man migatep na i-justify yung kasalanan na, di ba? That means tinggap na king sarili na king migkamali. There's repentance, ne? O ini mo naman yung sasabihan ng repentance Jesus ketang parable of the lost sheep and the lost coin, no? So, ing masanting pamilyari, ining prodigal son, namo kabud inisip ining pamanyisi, nunay gewana, titwana na, kinilos siya at depat na, no? Eya mo kabud bukang bibig. Tingalo, makanyan la, kabud lang magsalita, magsisila nga, pero he didn't just feel sorry and think about repenting, no? He actually did it, no? Big decision niyang mibalik ang tatang na at titwana na ita. Malilyari po kasi ni mong ding aliwa sa sabyan daking magsisi at magbayo na la. Kaso ang gala mo pong amano, ela consistent king sasabyan at gagawanda. Masikan lalub king amano pero pangaras king dapat karin la po magkulang. Ngarapin, Brother Charles, no? They do not walk the talk, no? Dimdam niya na expression, no? Walk the talk, dapat. At syempre, metong mo naman kareng touching a party na niting istorya, yapin itang, niyang mikitla, no? The encounter between this younger son ng papitatang nan, So malawot siya pa at abatsawan na yung tatang na, meluno siya kaya, selubungan, may mulay ang sinalubong kaya, di ba? So ining, pamamuling ini, this is something unusual, especially for grown men in those culture, no? So kayba't kinaul nepa at penuma, no? Can imagine, sabik na sabik itatang naking anak, no? Palagay ko, lalong itang minemorize ng sabyan kang tatang na. The father even seemed not to hear it, no? Maragol ng bagay king tatang, ing ikit at mibalik ya kaya, ing kayang anak, no? He treated him like a son and not a servant. Anya mong libutod na po ning kay mong pamikasalan ning kayang anak na mong pamurin po migbayo ing lawya na kaya. He is still his son. Mong balik at hindi na po kayo lugod na ning kay kene po, ne? Ini po nga kay kene, tatang kene, king kayang anak. At pigsadyane pa pong baragula selebrasyon, ne po. Pepakwane pong masanting, isulo da imalan, pesulura ne pong singsing at sandalyas, pepakate de ing pataba na baka, at migsadyalang maragul a party. Charles, sana all po pag kay dakatamo, party dakatamo po tang may babalik tamo. Sana all. Yes, so and these were all meant to honor the son, no? At ban iparamdam ning tatang king anak how much he loved his son, no? So no makaibesaya
at tula, ing akit me ing mawawalang tupa at mawawalang pilak, mas lalo na nung ing anak mo yang akit mong pasibaya, di ba? Grabe po. And it was much more happy to find the lost son. So, ing anak ko, nga na metene, oneng, sinubli ang medye nga napin. So bali mo ne, kakaswelo naman po ining bunsong anak ay nemo ne. Pasalamat siya po uling ating yang sobrang ganakang tatang at tinanggap pa si bayo kaya. Eya man po migtanam asakit lub omwa kaya. Eya sinawang maninaya ang gaking datang at bibalik ya ing kayang anak. At kani naman lungob king eksena ining anak pangane, no? At yun naman kanita king marangle, no? Ing pangane ng anak, ining anak kay niyang magobra king marangle, no? Inyang pauli ya karela, aramdaman na ing ating tugtugan siguro, no? Ating party, ating teterak, magsayala. So, abalita na ibat ketang metong ipos mo naman, king mi balik king walin na, ing bunso, at mimwaya, at bisang lungob. Mong, blamo atake ni lupang menandaman niya po, manewang. Yes, lupang Eya masaya, no? Oo. He was not happy that his brother was so joyfully received, no? May ngalaluya, ne? And he felt bitter. So itatang na, nanong gawa na linwalya, kay ba't inaru-aru ne, no? Akitam kini na ining elder son, aliya appreciative. Karatang bagay atinya. Halimbawa, imagine, Aldo, kaya ba na ining tatang na, di ba? So, sablang bandi ng tatang na, bandi na rin niting pangane, no? Ining pangane, it looks like he's obedient king kayang tatang, kaso, malauching puso na kang tatang na. In this sense, alayaring pamyaliwa, karetang, pariseyo, ang pong religious leaders who were angry na Jesus, tatanggapan at makyabeya, kareng publikano, kareng tax collectors, makasalanan, no? So, sukat tamang magsaya at tumulangan na. Uling, ing kapatad mo metene, makanyan man sinubliyang mebye. May bating ya at may yakit ya, no? Alayo itang tulang ita king puso nitang pangani anak. Pero kaya ni mong ne, makalungkot naman po ne, balik kapatid na naman po. Dapat mo sana mo maging matulaya, uling mi balik ya, ing kayang kapatid. Yes, no? Inya nung lawen mo, ne, aliwa mo itang busoing may wala. Pati na mo rin ining pangani anak, no? Inya dening adwang anak, no? Kaniting kwento ngay ni, pareho lang panintunan. Although itang pangani, chuya, mahabihan ng tatang na, pero mawawala yan naman. So, imetong may walaya at metong migwala naman, no? At may walayang bunso, may walaya uling, may kawaniya at dinayo king tuknangan da, no? Ining koya, ining elder son, may walaya uling dinayo yalub kan tatang na at kingwali na. So mong alwa mo po ing bunso yang peninto na ning tatang nepo. Pati na rin po itang pangane nepo. Yes, Brother Charles, no? Pareho ng penintun ning tatang uling biyasa yang lugod, no? Tanda ng tamo, deng biyasang lugod, ilaring manintun. Ne? Detang pengaring ating puso, ilaring manintun, lalo na kareng anak, dang dinayo tuknangan at dinayo lubkarela. Very interesting la po mong rening kwentong areni nepo, paulaga na talaga ning Diyos, ing balang metong kekatamo. Ing ginume nga riya pong tatang kekatamo, alang kapika kunwa na katamong tatanggapan, kakaulan, matalik, bistaman dakal tamo pa magkulang kaya. Malawak ya po pang unawa at tatang yang malunusan. At potang oras malilita mo o kaya mawawala, tamo kakalingwang mibalik king igpa, banking mipnung kapakumbaban, manyawad tamong kasaupan at kapatawaran. Dakal pong salamat among kaniti pong masanting tamong episode, kaniting gatpanapon, at mag-post tapa mo po at palabasan, dening mapilan apaganaka, ampo po ing kantang Out of Roads by Father Arnel D.C. Aquino, S.J. Okay, magbalik pa po ing usapang Biblia, banbasan din kaya kayong pakibat, mensahe at greetings. Station po. Hilalanan tayo San Francisco ning Assisi. Ingkayang piyesta, pagmasusyane ning banal na kapulungan, balang 4 ning bulan ning Oktubre.
Mayango Yabye, kanitang October 3, 1226. Makikilalaya, king kayang pamaging malapit, karing tawo, malalam ang masabal, karing sabla, at lugod, karing lelangan ning Dios. Sikwil na ing kwalta, bantok yan ing biye kakaluluan. Metong yang diakono, may natagan king orden, daring friars minor, ding poor clerks, at ring third order. Yamo naman ing sinulat, king canticle of the sun. Tinggap na larin ding stigmata, o ring sugat ning Ginoong Jesus, kanitang September 14, 1224. Mi pasyagyang santo, adwang banwa mo, kay bat ning kayang kamatayan. Patron dering ecologist, at ning Italia, at ning Lord's Epiphany Parish, king San Francisco, Magalang, ketiking Archdiocese ning San Fernando, Pampanga. Anyawaran tamo, ing saup ng San Francisco, ban itamu man, magitamong malugod, king lelangan ning Dios. San Francisco ning Assisi, ipanalangin mo kami. Ing radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, kaya bayeng magmasusi, king piyesta ng San Francisco ning Assisi. I just ran out of roads again. Don't know where to turn. I started counting stars again. Then I lost my way. I just ran out of time again. Will I ever learn to stop my chase of hours again? Only to learn I've lost the day. The last thing I need is to hear this whisper in the wind. The last thing I want is this voice that rises from within. I'll need to go home soon, I know, but maybe tomorrow. Not now, when the last thing I need here and now is this lasting need for you. At magbalik ya po ing usapang Biblia kay ni pamurin po king radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. At ngayon po basan tala din kaya kayong pakibat karetang kutang tamo, makanyan mo rin din kaya kayong aliwa pa pong messages. At from happy viewing po kang Rebecca Rosilio and Hello po. from Nizia Benis Timpog. Oh, Dennis, po oo. kaya kayo among Jess. Yes, At stay well. Brother Boyet, kumusta na kayo po? I'm watching from Porac. Happy viewing po kang Angelina S. Garcia and from Adela Obhaan. Hello, ma'am. Maya pa oras po among Jess, Brother Boyet. From Angelina S. Garcia, Maya pagat panapon po among Jess, Brother thank you Boyet. po. God bless us all po. Hello po. Rebecca Rosilio Manalbeya po kanu from San Antonio de Padua Parish, King Lubao. Hello, Sister Beck. Bible Apostolate. At Coordinator. from Winnie Lopez, Maya pagat panapon po among Jess, Sister Winnie. Brother Winnie. Boyet. Keep safe and Hope to healthy see you soon. always po. Happy viewing po kang Emelita Espiritu. Ay, Madam Bayuming, katakista yan. Wow. Irene Malyari. And from Bengyang Baudison, good afternoon po among Jess, Brother Boyet.
From Lota Sir Garcia, good and blessed Sing Lota. afternoon po Sir kaya Lota, kayo. thank you. Father Jess and the rest, remain safe, healthy, and strong. You May too. God bless us all. From Lourdes Patdu, good afternoon, Father Jess. Aludeng. At Brother Boyet, ingat kayo po Okay palagi. po, salamat. From Elisa Morales, good afternoon po, Hello, Among ma'am. Jess. Brother Eli. Boyet, Madam Eli. kumusta na ko ngan po mimingat kayo ngan po Okay lagi. mo po. From Agnes Evangelista Sarmiento. Hello, Ma'am Agnes. Maya pa oras among Jess Layog, Brother Boy at Celso Mamukod, pasibayo po, pasibayo tamong agnanagnan manalbe, makiramdam at mabiyasa kausapang Biblia. Thank you. May papangadita mo po. From Presi Sagun. Aching Good Presi. afternoon po among Jess, Brother Boy at Oh. God bless po. Anastacio. From Lina Flor Rivera. Good afternoon po among Jess, Brother Boyet. Ingat po and God bless. Thank you. From Presi Sagun, ing pakibat na po king number 1 ne po, 99 la pong tupa. Ilurdes Patdu number 1 po, 99 la po deng lakwana. From Agnes Evangelista Sarmiento, 99 ship and eldest son. Ipresi Sagun number 2 pong pakibat ita pong anak ng pangane. From Lota Garcia, 100 at pangane ng anak. From Emelita Espiritu, 99 ship and the eldest son. From Lota Garcia, sorry po, 99 ya pala. Binawi. Very good, very good. Very good. From Lourdes Patdu, in second answer na po impong eldest son. From Adela Obhaan, 99 and anak apangane. From Winnie Lopez, 99 ship and eldest son. From Lina Flor Rivera, 99 ating pangane anak. Happy viewing po kang Allen Tim Kampumpwe. And from Angelina S. Garcia, 99 at panganeng anak. From Alicia Magtoto Torno Yumul. Hello. Ate Eli. Good afternoon po among Jess, Brother Boyet. Amiske po, ing usapang Biblia, mimingat ko ngan pumipangadita mo po. From Lota Garcia, happy feast day po, Archangels Thank you. Raphael, Yes, Michael, Gabriel, and pray for us all. Happy viewing po kang Ofelia Pangan, Bandoy Lopez, and from Kiao Elaine, good Ate afternoon Elaine, po. from Singapore. Among Jess, Singapore. Brother Boyet, God bless to all Manalbe po from Singapore, Nepo. At makanyan mo rin po, karene pong aliwa pa, happy viewing po kang Rufus Smith, Nepo. At makanyan mo rin, happy viewing po kang Estelita Capane, kang Gloria Galang Hills. Good Oh. morning po kanu From everyone. Virginia. Hello, Chinglo At and family. makanyan mo rin po Iflora Layug. Hey, Flora. Na po number 199. Iba't po king Mancatsan Chapel. Yeah, bulaklak na ring mangkatyan. Orak. Yan po. Oh. Ayan. Bulaklak. From Estelita Capane, 99 po at pangane anak. Ako po Estelita Capane, iba't po king parokya ng Apong Tali. Yes. Orak. Nepo. From Gloria Galang Hills, 99 sheep and pangane na pong anak from Virginia. And happy viewing mo naman po kang Sher Gopez, Jessica Mabanag Pasadilla, Cristel Relos, Belinda Poyawan, Marites Lulu, Judith G. Chulchang, Jeffrey Manansala, Monica Rondera, Gina Yumul, Roselito Mungkal, Renante Enriquez, Leng Rene, at makanyan mo rin po kang Army Babo Pangulo. Garcia Kapati, kang Arnold Silan, Erwin Bonifacio, Chris Camille Buwan Panganiban, and also kang Marisa Cuenco Simpao, Santos Luisito, Aris Belanyo Lozano, kang Ash, Grace Somera, kang John Mark Espino, Jack Legion, Nudge Waminal Sagpang, Dempong Manalbe King page na po ning parokya ng Among, St. Catherine of Alexandria Parish Porac Church, Makanyan mo rin po Bigta na karena. kang Gilbert Sembrano, St. Joseph Chapel Babo Sakan, at makanyan mo rin po karening aliwa pang makayantabe. Dakal pun dakal salamat kay kayo ne po. At
kandante sinyan mo naman po. Mhm. At kot na tayo po yamong nung ustula po ring pakibat kareta pong questions tamo. Yes, thank you very much, Brother Charles. And of course, thank you muna po rin may kibat ka rin ng kutang ne po. At ko-congratulate ko po rin ng tinud. At I answer din gusto. At ang kaya katamong kutang adwanan din eh. At balik ko na naman pong i-greet. Gusto kong batiin din sina Father Eusebius at saka si Sister Loretta na nakikinig din sa ating programa ngayon. At kay Kong Jess Mercado, pati Imang Nida Mercado, yung asawa na birthday na ngayon, no? Happy birthday po. May pag-lunch ko pa nanding ka rin. Okay. Marisa Goso, Maching Marisa, and Kong Deo Alfonso. At syempre, makanya mo naman ni Ching Esther Pagku Alfonso. Mong, ang mo naman ni Kai. Birthday na ngayon ni John Bennett. Oh, Bennett. Happy birthday. Happy Yes. birthday, Oh, Bennett. Happy birthday po. Oo. Manglo Kariyon. Manglo Kariyon. Avid fan tala naman Ako din. din. Okay, so thank you very much po kay Kongan. At luwet tala po ngayon retang kutang ne po. Number 1 question, agpangketang talimhaga tungkol ketang tupang may bating, pilan lakano, reng tupang lakwana, ning mamastul, banyamong panintunan itang metong amawawalang tupa. Siyam na put siya, mama. Alright, 99 ship. Second question, nino itang mimwa, inya nga balita ng tigtawan ng tatang na, in kayang bunsong anak, inyang mibalik yang pasibayo, at pepapate, nepa ing biserong bakang pataban. The Kita correct pong answer? Pangane, anak. Okay, the Oo, eldest anak ka pangane. son. Okay, so once again, Ating katang ko. Maya po oras po. Congratulations kay Kongan. Salamat po. Okay, so ating ko pang buring announcement. I-announce. Salamat mo po, karing gana-gana, katekista, di dyan ko nga pong Maya pa oras po. Okay, so ariantahan ni kay katamong programa kapamilatan na niting panalangin kilagin ng pampo ng anak ang po ng Espiritu Santo. Amen. Amen. O Diyos mi malugod, pasibayo, peparamdam yu kay kami, in kay kayong presensya, kapamilatan in kay kayong banalayamano, lubos kayong pasalamat, king alang sawa yung pamanantabe, at pamamyasikanan at inspirasyon, ban manatili kaming matatag, king kay kaming biye, lalong-lalo na, king kay kaming biye, kasal pantayanan. Ika Ginoo ing sibol ning sablang kalam, ika yung magdalang kapanayan at kapayapan. Palagi po sana bubuklat din kay kaming puso, ban mabiyasang makiramdam at palaging makasadyang tanggap king kay kayong amano. Pakabsyan nyo kami king kay kayong banala salita at gawan nyo kayong instrumento ban pasyag at tapalaganap king kay kayong lugod at mayap balita. Mayakit sanang tutu king kay kaming pangataw at pamidapat-dapat ing bunga niting kay kaming tapat a pamakiramdam keka iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong Genomi. Amen. Amen. Okay? So, final words? Dakal pun dakala salamat karem pong akayabe tamo kaniting episode ning pamagaral at pamigunam tamo puking Bible at kareta pong bisang makiramdam pasibayo at inya pong replay ing mabilog a episode ngayon ni pong aldoy tipota pong alas 7:30 na ning bengi kempong radyo ne po at mikiti-kiti tamo puking tutuking episode at sunduye pong ipamalita pa karing aliwang tawo ining programa tamo. I-charge po ni Mamon po kaya kayungan. Dakal pong dakala salamat king oras abingay po kaya kami mimingat tangan po. At hello mo naman po karing taga-halong ne at potang alas 6 kanini pupulay ko ating ko namang misa for their 5th novena mass no in karelang patulunan niya ni San Francisco ning Assisi. Okay, so milabas na naman po ing meto nga oras ang makabaldugan na kwentuhan. Dakal pong salamat king pamanantabi o kay kami at mikiti-kita mo pong pasibayo king kay katamong tutuking episode ne po ini po iamong Jess Layog mamon na po at pasalamat king lagyon na po ning Archdiocesan Commission on Biblical Apostolate. At ini po ing programang Usapang Biblia. God bless you all. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet